November ni kulni ni Saint Cecilia Virgin and Martha kumzabu pani ringon thiam sang na kha bom I azau khen tu mi thiang Cecilia chu rom khwa I upat ok tlak chungkhar in kumzabu pani a achuak ngak nu thiang sinak in anun chung ding a bia a kamna in anu le apa ni sham in an fial ruang a upatlak mi Valerian he an I thidum nak poi an tu liaw a Cecilia chu adang te in athu I alung chung in pathian thang that nak hla asa chu ruang a chun anu a hlasak ring on phim thiam nas mi thiang tia that nak amu akhan chung a an idin tek a Cecilia ni Valerian kha alung athlentar I nuwasi nak kha isum ding in an hna atla Valerian tipil nak a in nu a van mi pakhat chu Cecilia pong a adir I Rose pang par le lili par in thilmi luchin kha Cecilia luchung a achin leo kha amu Cecilia ni chun awa pa I anaw pa Tiburtius zong kha alung athlenter edi zale som kwa kum ni kum a Commodus ni bupi kha ashem tek a an u naw pa ni na zong Pacus Triopius antimi rom khwa in kilometer tompal a hlat nak mun a abia thiang cha a chi nak an rak engve siang prasang prefect Almachius maibak a azum nak amhan nak kong kha fekte in asum di nu a anghong a voithum bak tuk nak a eng I thilak in an rak chia tak aruak chu Syncalistus I volai tang khan chung a an rak vui I anu a Trastevere I Saint Cecilia biak in an rak thial thong kha zanga som kwa kum a Cecilia aruak chu thu lo le zai man rok nak lo in ama ning in a kha an mu